Manipur si pum chai sahel ga sahi ani khare na tholi lisang sit thadok tana hana suna hana koi chai re adurigi president rule thamaga koi di handakti kanoma amashu natana kanom tawrani law and order sidi koi change amadi la amane khanba adujo amai ama ado hujik anoba government am laibaje sisuba sab manaba sina henabu from bad to worse asi lakadra na nungsa thiba mlayaba koi di tawreba mong seba kari intention no government of India si intention si kari no moi tawge di pick khaba state haiba tare ko Manipur si di pick khaba state ne district amagum bane na mayam na haina na atopa achoba state amagdi district amagumdi masjid laiba security forces central paramilitary forces mayam che sina question laga akhoi gi kom macha madagi chapu manung dagi kano nga phadok badona adum tawba yabane sida tawri mayam je moina thadoga kumhai yenge tawnar suno Manipur sidi community amaga angam hanar suno na thadok pa wariga di khangdre ko adu natraga di lairiba paramilitary forces mayam state forces mayam sidai da free hand pibda haidi masidi am line control to bungam gani na khanbane even central forces sing ko moida na kano to ba sum assist to bagi laibane na khalasu where is state forces 50-60,000 hen laibe state forces commando mayam sing du cry chakrage ngasi si ay angan ba haiba tare kung ama khara helakpa aduaida koi Bishnupur district ki Torong Laubi awang laikai da yamna miyoi bana tabda tu sungadawa adugumba laibak thiba thodok ama laibak thiba thodok tu da koi laikhidraba yamna nauriba angang haiba tare oinam tomthin maitei nupa masani chahi manga mukta ngairiba aduga maki masan nupi oinam yaisna chanu sina tha manga gumbada ngairiba nupi masa aduga mahak asi su magi masan nupi leihidraba tha manga khapta ngairiba yaisna chanu oinam masi su saumna bagi plan taujaba haiba tare aduna ma yi parents sing haiba parents sing na oinam Bina Devi sahi kuntra taret amu sure hojik ma Rajmedi City Hospital da koi mayam party ki leaders sing yauna koi team ma chatlaga koi hangjarure yemre madudai da mama jisu yamna serious condition da operation theater da ma life rescue tonana ba haina ngamagadi kanana ba ngambasu oisunu sona su thogjan visunu ma hingba na hinna ba haina hospital jo na bi gudu da khoi gi tarap tagi su moral support haiba tare koi to jari adu magi nupa sina hojiki Bina Devi si under treatment da Rajmedi City da leibisi ma hoji Apollo Hospital mahak nurse ni Guwahati da thabak tawba adagi magi nupa haiba oinam Mangol nganba maitei masi habildar ni BSF ki Bihar da post tawba magi present posting se thodok tu da di magi posting da Bihar da leibani na madi yahuda ba hai batare magi on the way Bihar dagi laga Guwahati dagi sida Imphal hujik most likely yauram basu yare yauram madra yauram maidro khangri masigumba thon ningda ba thodok sigumba yamna laibak thiba
ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯆꯠꯂꯣꯏꯗꯧꯕ ꯆꯠꯅꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯦꯗ ꯕꯣꯝꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯐꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯕꯣꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯑꯃꯗꯨ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯤ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯃꯣꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯗꯕ ꯏꯟꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯣꯏꯗꯧꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯇꯨꯝꯃꯒ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯕꯣꯝ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯒ ꯕꯣꯝ ꯂꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯥꯠꯄꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯒꯦꯁ ꯇꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯀꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯏꯀꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥꯁꯤ ꯊꯨꯅ ꯐꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯕꯤꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯣ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯂꯥꯁ ꯅꯤꯌꯔꯂꯤ a little more than 8-9 years haiba tare Manipur se law and order kanana pairibano kanana paibham thokno संविधान कनाद पीरी कनानो मसी अखोइना कनो तौजबदि इट इज प्योरली स्टेट सब्जेक्ट ने हाना होगी गवर्नमेंट दुसु हुजिक लैरिबा ngarang nahanda laiba sarkar sisu law and order si kanana pairibano aduga संविधान पीबा अखोइगी यूनिफाइड कमांड से मसी कनागी मखुत्ता लैरिबनो हानगी अदुमाई तौद्रा सिक्योरिटी एडवाइजर अमसुंग डीजीपी की मखुत्ता लैरिब्रा प्रजा सिंगी इलेक्टेड गवर्नमेंट से मसीगी मखुत्ता लैरिब्रा हाइबसे अचौबा क्वेश्चन अमा लॉ एंड ऑर्डर से लास्ट 7-8 years Manipur se chaos tawdra Manipur se law and order leitaba mapu pandaba Manipur ki praja sing se praja ki mihutna sason tawba ngamjadaba aduga Manipur da leiriba akhoi Manipuri akhoi khuding makse isana isabu sason tawjaba ngamjadaba isana law and order se control tawba ngamjadaba law and order si purely state subject ni hairgadi state government duna migi mapunsi ngakpa aduga life kanba aduga migi life and property si protect tawba save tawba ngakpa haibsi law and order si is purely state subject ne ba aduna masi thokriba thodok si akoi anauba government si laktringi ki mamang dasu President rule tha tare nipal layambadu sap manaba aduga hoji anauba government lai sisu hanai duga sap manaba aduna khoina laiba question di khoina hoji hangjaningi di karino akhoi gi Manipur se center da laiba NDA gi government Home Minister Mr. Amit Shah aduga Prime Minister Narendra Modi mohoina Manipur se yengi ba miyeng si karino ado khoi si leibagi arthabu leibu eje Manipuri moina khoida Manipuri amone yengi ba miyeng ado akhoi se saw khraba leipak si gi akhoi si citizen nagarik nata braba khoi gi right leita braba sidane ba Manipur gi praja singna akhoi kano provoke to bagi wanate sidadi akhoi हिंगुबगी अर्थबु लैरिब्राबा अखोइगी लाइफ प्रॉपर्टी ngakpiba ngamdraba state government central government sina chahi 3-9 sidaida tawreiba
तौरीब चथरइब सिस्टेमेटिकली चथरइब लॉ एंड ऑर्डर से अखोइदा फ्री हैंड पीदना तौरीब मोंग से मसीदनी अखोइगी पार्टी ना मसी तुकी मतिक अखोइ नुंगाइतबा हाइबा तारे लेखिरिबा अंगांसिंग सिगी मारान करिनो अदुना मसी अथुबा मतमदा सेंटर अमसुंग लेरिबा स्टेट गवर्नमेंट अमा लई हाइबसे मसी खान बदरका वोई मसीदे सेनबा anybody any organization अथुबा मतमदा बुक तौरगा करंबा एजेंसी दा सिनरगा मसीदा इन्वॉल्व तौवा मसीदा सेनबदु आइडेंटिफाई तौरगा एनी सेंट्रल एजेंसी अमदा सिनगेरा अदुगा हुजे यामना लापा पिक्खरबा जगानेबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तोरोंग लाउबी हारिबसे मसी लेरिबा प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सिना मतिक साबा सेंट्रल फोर्सेस लेबनिना मनिंग ममांग लोइना आइदि सराउंड तेरगा लेयना अखोइ खंजबनी अदुना मसीदा इन्वॉल्व तौरमीबा अदुगुम्बा एंटी नेशनल ओइबा एंटी सोशल ओइबा कल्प्रिट सिंगदो आइदि एस्केप तौनिंगाइ मरा मोइ थादोकेना थादोखिबा वर्दी खंद्रे सराउंड तौसलगा मसी फारगा मतिक साबा दंदी तौबा अदुगुम्बा कल्प्रिट सिंग हाइतारे मरा लेबे सिंगदो जस्टिस पुरपा मणिपुर की प्रजा सिंगना मरुइना लेखिद्रिबा इमुंगदुगी फैमिली ना सोइदना पांगनी हाइदना अखोइ वफम खरसी पार्टी की साइड की थमजबनी ना अखोइ वफम खरसी थमजबनी अदुनी अखोइना हुजिक हाइजखिबदुनी हौखिबा सही अदुम हानगी गवर्नमेंट दुसु अदुम चक मानबा हुजिक अनौब गवर्नमेंट सिसु हाइसिनेबा अनौब गवर्नमेंट सि 2005 की 3rd मे दगी लाइबा मणिपुर सिदा कियोस कम्युनिटी अमगा मणिपुर सि पुम चाइ सहेलेबा अ सहेलगा सही अनि खरहन थौरी लिसांग सि थादोक्तना हाना सुना हन कोई चाय रे अदुगी प्रेसिडेंट रूल थमगा अखोइदी हंदक्ति कनोमा अमसु नतना कनोम तौरनी लॉ एंड ऑर्डर सिदी अखोइ चेंज अमदि लामने खनबा अदुसु अमाय अमा अदो हुजिक अनौब गवर्नमेंट अम लाइबजे सिसुबा सब मानबा सिना हेनबु from bad to worse asi lakadra na nungsa thiba mlaeba khoide tawreiba mong seba kari intention no government of india si intention si kari no moin tawge ti pick khaba state haiba tare ko manipur si di pick khaba state ne district amagum bane na mayam na haina na atopa achoba state amagdi district amagum di masjid leiba security forces central paramilitary forces mayam se sina question laga अखोइगी कोम मचा मदगी चफु मनुंगदगी कनो nga फादोकबदौना अदुम तौबा याबने सिदा तौरी मयाम जे मोइना थादोगा कुमहै येंगे तौनरसनो मणिपुर सिदी कम्युनिटी अमगा अंगम ngam हानरसनो ना थादोकबा वरगदी खंगद्रे को अदु नत्रगदी लैरिबा पैरामिलिटरी फोर्सेस मयाम स्टेट फोर्सेस मयाम सिदैदा फ्री हैंड पीबदा हैदी मसिदी am laina control tobungam ganiena khanbaneba even central forces singina ko moida kano toba sum assist tobagi leibane khalasu where is state forces 50-60,000 hen leibe state forces commando mayam sing du cry chakrage si moida free hand pi da ayina haijabadi commando the free hand pirga let them do whatever they like adugi wanata at least law and order se any district singi district amada maybe Sursanpur oiba yai Kangpopi oiba yai Ukhrul oiba yai Tampak tasu Imphal East West Thauban Bishnupur pikraba atai state ka yengnarodi masidi walking distance kumbane sida tawge di id am laina dum control tawba ngamgadra na koya sa tawne